Yengbi Punapu, Saratchandra 7 Impact News ki Seoul Sigi Manipur, Taram Noxi. Kasi Manipur topic say World Hepatitis Day, Hibis the Nimatudi. Say Hudingi around 2010, so I the Hurricane 28 July say World Hepatitis Day and observance Topugi area. Duni Manipur Sukasi Pangtui. Manipur Maroon as Rimski Jubilee Holder, the Topo from Karasum Pangtopugi Pongi, worldwide ni, to Handaki 2019 Goina. Handaki international observation global observation Pakistan host oibani handaki se aduga with the theme ngasai investing in eliminating hepatitis hormone handaki theme se handaki 2019 gi huna piriba theme se aduga maroina ngasigi manhung sta coin ngasigi sorry agenda manipur coin thamje do se so far manipur context hepatitis type khar lei ABCDE type sing sigi manungda karambani hana manipur go infectious disease ni masi karam kanda karam basai detect tawri aduga worldwide ki oina masai observance se maswai se karidagi tawri worldwide ki awareness kaino duni amarom da hardi aduga horen doctor sing casing expert sing mayam sing gari khoi makha ta na thambi rakhne tawdabo hepatitis C hepatitis C maroina preventable ni treatable ni aduga in case of C hepatitis C haiba kan even curable haiba gi ofam leiri aduga maroina nasai gi second killer haib ta amarom da yam sathi ba ni maswai se tuberculosis na hatliba mi sing hek tuberculosis ki hek mathang da second kanone khoi gi second major killer infectious disease haitare nasai gi hepatitis oiba duga yam na ke haitare yam alarming of situation du somehow maswai se kalab maswai se awareness program sing kari sing pangtho kanda mioi sing se masi khangan da ya de na da bu orsu na gra bu orsu khangan da ya da gi area duni aduna kumna thira kanda manipur goina karam kanda detect to bujano manipur gi context na karam ba type sing na khare ne theng ne ka habse kumna khana da tanjani lo 19 bit guest sing de ai ye thang thang phabiri basi Nalinikanta Rajkumar president kon ni kon se full form se community network for empowerment haibani ai hanna ai oja Nalinikanta Taram Loksari adu oja Nalinikanta ki oi dilension bidibasi Dr. RK Rosie state nodal officer NIST Manipur ni national health mission ni ai Dr. Rosie Taram Loksari adu Dr. Rosie oi dilension bidibasi Dr. N Surajkumar assistant professor Gastroenterolgy Department of Medicines JNIMS ni ai oja Dr. Surajkumar Taram Loksari yana sei Dr. Surajkumar lak tai madudi maroina 2010 swai dagi observance worldwide observance ma pangthorok ko sum thi da sum thengna jaba haib ta yam ka na khangum dunte doctor hoina khangbi doine aduga maruina maswai se as a whole worldwide observance gi marui si karai digi orak pajano aduga world gi oina yana na hepatitis C type T khara dum lai ABCD doctor khangpire yana na thengna ba haib ta yana na masi detect to infectious disease yana na detect to si karam kanda to bujano kari country we bujano Manipur context yeng bu kadana high level infectious disease si yana na khang bu chakam kanda oge sim ching chana kitang thambite hepatitis se koi gi ahan da le mi se koi gi hepatitis se koi gi ahan da koi gi infectious hepatitis na e ga e gi na yam da matam da koi khame adu hepatitis koi gi C ga na koi na matam da virus su identify to bungam da badi koi na non A non B na harami haidi A su na da B su na da ba adu hepatitis puthok ngam ba adu makhal gi ka haitare koi gi mahik amadi leire aduga matam du scientist sing na kham ngam da ken da mahik si yam thina pikpa na maram oiraga koi gi mai gi chumni gi leiba matam du gi koi khuju khulai sing na ma chi koi gi phaba ngam da aduga hoji gi hari ba koi gi hepatitis B ga C ga se B C D koi gi baruch blamba kana koi Australian pa mana mana ihan boy na koi hepatitis B C puthok ki bane aduga ngasi world hepatitis day 28 July de pangthui se magi birthday numit ni seng hajaragati ihana na puthok khibasigi B C ihana na puthok budune hepatitis B aduga koi gi hepatitis koi gi C sina koi gi puthok pa hajar roi koi na tasin tasin koi India da koi gi koi blood bank sida koi gi screen to gi ba sahi haragati koi 2011 se 2001 se 2001 sidagi koi gi hariba koi gi hepatitis C si ko blood bank sing da koi gi screening tawraga koi gi hepatitis C yaudaba sugumba ise kapa horkhibane duna 2001 se yam important ni 2001 gi mamang da hana kaukhiba ising dudi koi gi hepatitis C se leibo khangam ponte khangdana kaukhrabane duna hana mamang da 2001 gi mamang da kaukhiba na ngang pokhiba na i operation changi bising di koi gi like mandatory wena mo khisi koi gi i test obagi tawna bagi apple bokpa hanjan hainakre hai hojiki oi film sing che adu ko maro handaki men oina world hojiki pangthokpa handaki se kanone host se Pakistan ni aduga team se investing in eliminating hepatitis ki swai area sing se marona team se
eliminating ki kari gi idea lak pasi tangai phadana khara thuna changhan dabu ya dabu area dura karino yam ikom komna leire treatment chathre ne pangto as leithopu ya wi phim oyak tabana doctor kari gum sorry invest in eliminating hepatitis and high bigi magi main trust se magi point certain points magi background history khale je okay ahan bada koi gi hepatitis na nahaliba koi gi missing se prithvi da koi jat bijat saksu khaidana koi mi cham na mi mangani masi masing de yeng matam da 325 million chahung ko mangani aduga masina puthoiba chahida misi minasi 1.4 million Nigeria adu 1.4 million si koina atopa ki ba na ba se HIV gumba ga yengna matam da koi HIV digu man hena misi mina thoe okay son suban big red du TB hek mathang leithrak bada di koi high ba jigi hepatitis ni mathang da malaria na traga HIV lejer ado yam luri bam na hojiki high ri ba 325 million se sigi manung da 80 to 90% mi chama da marfu modra se haidi leng pan da chatna akoi mar tilli ba se makoi se masada hojiki high ri ba hepatitis B na traga C na se masana khangjade adun yam chawai shum ni aduna masada khangdam ni na lying thop na traga adu moina to mi da infect obagi yam chawba issue male sigi maram sina koi gi khangda basna maram morga moi silent killer na hepatitis makha tarak bada kadi gumba khang taraga su hojigi hari hepatitis B ga sigi si social stigma yam lay maram na patients sing na tholo eba ai je hepatitis B na traga C nai tholo e lying thoe aduna yam chawbai shum HIV AIDS kumba narasu tholo HIV AIDS ti hojik ti prajana kitang bu accept to bu hen bu hele okay hepatitis de kitang no ba hage dosi acceptability je khra wat pa haitare duna stigma ta na maram moiraga se like mi hom da mi amagum na magi anabasi disclose to gane haidor kane atok mi di adum phumjangani adin makha tarak bada akoi gi hojik si hepatitis C gi indi yam noi pa omna hidak saraga completely cure to bungam me matam da di se 2014 gi mamang da di injection kap tana yam wana ade pisham sang dana side effect yam leidana patient jing je duga cure su yam kan ngam bo idaba ad hojik ti chin na loi chaba ya ba hidak hong ju hongaba just comparatively adum leito mi di tangi affordable di oi re adubu masai side effect leitaba masi werga su ma gi hana goi treatment se kitang complex oibana maram werga kitang specialist ki treatment changba okay aduna specialist treatment changba adagi hojiki haidiba mayam do patient na basin nai khangjadaba naraga su haidok taba stigma ta lebiduna adigi layeng ba yare harga su ngasai gi patient su gi financial issues maram werga mi chama layeng ba yabase chama layeng ba yabase the only 1% katane layeng thois ado hauji ko ne de ko gi national viral hepatitis control program lakko de gi di ko gi sigi scenario si ko gi free drugs labni na ko yam improve tawnin khale aduga coming back to ko use gi high elimination of hepatitis by ko invest in eliminating hepatitis high atrase masida ko gi government da amadi praja da ko gi basically mo the thrust and be one government na paisa thadaro investor paisa thadaro haidi hujiki high goal se accept to the 6 billion US dollars jange ba currently globally thadi 0.5 billion khatane ba sam wali thara do aduna gebe am lei ba yam aduna paisa thada bi ro ko hojiki haidi ba patient sing se da akoi screening testing ko adi hidaki loina mak pot se yohon bi haibane ba adu praja de appeal dorisna no prevent test treat eliminate haibane ba no ide hepatitis tam khangbiu prevent khangaga di kamai to prevent kamai ngak thok sagani se to bi yagani mathang da test and treat because hojiki high hepatitis B ga C ga si isada leire khangidabani na until unless akoin test tawdraga di isada laina du nai khangdraga di kamai tawdana even hidak free the pirabu kamai laing adu yes mathang makha ta bada akoi gi hojiki high ba eradicate je samna hepatitis C gi oina di kaino se akoi gi hidak sara kanda completely cure to ngame simulator adu last ta hoji high se high ba myam se toro kanda akoi gi global campaign da akoi gi elimination of hepatitis by 2030 na akoi gi 2030 da hepatitis yam pick pa level amda putharaga society da no longer problem ma ohindabgi khongjel se sida yawbiu na appeal topni government elimination goal by 2030 so ai gi keno se campaign se yawbiu saru yabiu habi ge area ai doctor mathang dong round dong lak sake doctor rosie election ni se manipur gi context se yeng putai ngasi se yam nungai ba paw hai putai morom dhardi model treatment center under national viral hepatitis control program gi makhada model treatment center se ani legre RIMS ta masung JNIMS ta mase doctor rosie de gi ta jabane khoi ngase jana manipur cha houting da sum khara sum akoi exchange of words hai putai thamda jaba kanda yamna area haidi yam nungai bi area duni na babu sing bo ro in case na da bdi mi oiba
ai bu lei ba jala natra lei ta ba jala se dum yeng thuk pu ya ba na ra khak ta na ta ba sam sa khang tok pu te ke ju kai de na swai area sima Dr. Rosie ngasi gi Manipur ta su dum ngasi gi observation world observation gi tungoina na haibate Manipur su pangthokpa area duga Manipur ain khangjani je Manipur gi context ta han na ja Dr. Rosie se max su kai su le birame max sai khoina sum hek hangbu kan da yam common oiba question haibate Manipur gi oina data haibate kayam so lab jano masi gi kenos virus ne bar mor kan da Manipur na kari kari type sing dai sing da khar common oina thengba sing se karai uri jano missing na kayam yam ba jalo aduga so far as control aduga magi prevention treatment swai sing je changjal pu kan da ngasai gi stigma yum matam su pon dipalle swai sing china kamai mayuk na mitigation National Viral Hepatitis Control Program asi yamna nauriba adu program ni National Viral Hepatitis Control Program asi last year gi ngasi gi numit simak haibadi 28 July 2018 da Ministry of Health and Family Welfare Government of India na launch to bi bani maram di hepatitis viral hepatitis sing asina maram oire herga akhoi gi India gi oina su yamna chaw ba haksel gi lamda chetheng pir hejeriba aduna masi karmaina toraga akhoi gi hariba public health problem oiribasi phangadagi haragadi masi National Hepatitis Control Program sigumba program ama leiraba kanda masi program asna kari toraga karmaina makhoi sing asi laksan dagi haibagi wakhalonda launch to khiba adugumba program ni masi program sigi makhada phangangadagada akhoi gi kanaba sing adudi lemna mipum khudima test topiba diagnosis khangdopiba amadi lemna layengba aseni akhoi gi leiriba pandamasi aduga masigi pandamasi karigino haiba taragadi akhoi Dr. Shurasu sumamang panbigre akhoi gi adugumba commitment ama leijai India gi sumadudi elimination of viral hepatitis by 2030 in line with the sustainable development goal target haidana amaram masina akoina saigi hariba National Hepatitis Control Program siki makhada akoina designated treatment centers sing amadi designated testing centers sing akoina khangali hejariba Manipur gi oina su ahanba hobo oina model treatment centers ani kha akoigi Manipur gi oina khanbire makhoi sing adudi RIMS amadi JNIMS legani mukhai loina testing centers state laboratory labs so legani aduna ngasi ma akhoi observance of World Hepatitis Day numit asida akhoi Honorable Minister for Health and Family Welfare Government of Manipur gi akhoi ming on Punjab da Sri JNIMS Singh hana akhoi JNIMS ta leiba model treatment center amadi RIMS ta leiba model treatment center asi inaugurate to biduna miyam da adugumba layeng bagi lemne testing tawna bagi khurung chaba du mayam da nasidagi phangan ba hauzare masi akhoi gi idi yamna laiba phabani hain haijaningi loina na phase manner da district hospital sing asida shoidana yawrakhini adubu to start with, we are starting with model treatment centers at RIMS and JNIMS. Aduga hari model treatment centers as a treatment center ni adu karigi damakta model treatment center kauribano haiba taragadi hariba center ani sida laina asina hepatitis B and C especially ko nahalaba muising asi akhoi complications yap thokali liver cirrhosis toy adugi matungda akhoi bleeding na chingba sing toy high riba sing asi gastroenterology department leiba aduga gastroenterologist leiraga makhoi sing asina sagi asugumba complications torpa sing asi yengba ngamnabagi dama sugumba gastroenterology department leiba high riba kaino anise ista institute anisida model treatment center kaurim have only complicated cases in moida loidi yenganeba in addition to uncomplicated cases sumaina thamjage okay adu borona Manipur go na sola ba hebatai hepatitis sola ba haragadi akhoi gi chapchaba akhoi gi data si India ge oina su leite aduga Manipur ge oina su leite adubu studies karanadi India ge oina di hepatitis B ga sagona na hingliba asi akhoi gi 4% hena lawi aduga that of hepatitis C is na 1 to 1.5 hena lawi likewise at Manipur akhoi gi ngasai gi blood bank sing sidagi phangba report ki matungina di asumna thambiri madudi hepatitis B na naba mioising asina 8 to 9 aduga hepatitis C na nahanba shohanba mioising asina 0.9 to 1 hana smaina thambiri blood bank sing sidagi phangba pauna aduga akhoi gi medical directorate tagi phangba akhoi public health division gi phangba akhoi gi paw man suna thambiri madudi akhoi gi Manipur gi oina mioi lising kun manga dege ni fu manga phawbudi hepatitis C asiga al thangodana hingamba yai hana khoina estimate tawje pabaduni samsam na pabaduni maramdi masi fajana study ama
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯈꯔꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ तसेंग हारकांदा सुखं खंगदब नाय सुखं खंगदब कांगू खरा नत्रगद नाय कायना चिंगरगसु थोलक्तब कांगू खरा मदुन मरुमर कांदा खंगदोक पैसिसु याम अचौबा चैलेंजिंग अमनि सम सम नारकांदा तौबदबु चिंगनब लेरदि टेस्ट तौथुपियु अदुगा करिंकुंबा चिंगनब लेत्रबौदा लेना सु खंगदोकबदि केसु कायदे हुजिकति फ्री करिगि लोय लेजोरी सम सम नारकांदा खंगदोक पैसे केसु कायदे असाइगी हातकन ग्रब हाइते हातकन ग्रब सिगन ग्रब लेना से खंगदोकपदुन हेन फबम ले सुगं खंगद चकिदोक सरोकपुदी अदुगा मरुइना सुगना नादब मीम टेस्ट तब थोलपैसे इवन अनाबद लेरे खंगबद मगोद खित एनकरेजमेंट एरिया फंगदोर सम सम नारकांदा ओजा नलिनिकांत लाक्सबसे ओजा मरुइना मणिपुर सो फार एज एनजीओ है अखोगी कोन कम्युनिटी नेटवर्क फॉर एम्पावरमेंट से करम कांदगी मस्वाई से लिंखलकपा है फाउंडेशन से कदाई लाखिबजानो अदुगा मरुइना मणिपुर हेपाटाइटिस की करीगी चांग से सोलेना मस्वाई से एनजीओ सिंग से एक्टिवली वर्क तौब याद्रे है एरिया लिंखलखिबजा ओजा अदुगा सोफा होजिपौदा चाहे है अमरोम दंग साइ केनोने नसाइ एचआईवी सिदि खितंग एक्सेप्टेबिलिटी की चांग से अमरोम दाइ खरा फरे अदुगा हेपाटाइटिस से खरा अनोवोइन तौदर मस्वाइ से खरासु खंगदब खरासु नौवनिना स्ट्रेंजर इसिमक्तबु एक्सेप्ट तौबदा दुम खरा दुम वाइ सम सम नारकांदा फरम बसुय फरम दबसुय स्ट्रेंजर से खंगदंगे इकी दगिबा अदुगा समननिंगदबा खंगनिंगदबा इपा पखतपगी एरिया मा स्टिक माइ गरी मतंग लाकपा कांदा एनजो वर्क तौबने खरा हेन कुपम दोने सम सम नारकांदा ग्राउंड तौदोरमना करी करी फिल्म थेंगिबरी सोफा मणिपुर अदुगा एचआईवी की करी पारकपकान करीमकान एचआईवी की 9 टाइम्स सिने हेन बोहेना सोअनबगी मसिंग यामबगी एरिया दुनी मणिपुर कंटेक्स्ट कमाइन थेंगनेबरी स्टिग्मा एक्सेप्टेबल अदुगा गसाइगी नॉन एक्सेप्टेबल करी मतंग लापकांदा एरिया से थबक से कमाइन चंगनबिगे फानी आई थमजगे अखोगी गसाइगी आइगी इवोल्यूशन ऑफ कॉन एंड व्हाई वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हेपेटाइटिस सी हेपेट थमजंगाइगी मोइनना असा इंपोर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ एंड अफेक्टेड कैनो से कम्युनिटी से अदोकी मतिक ले हाइदि व्हाई एचआईवी प्रोग्राम इज सक्सेस टुडे हाइबसे अखोगी गसाइगी मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी हाइदि पोसिंग असी टीवी द याउदी दैट कुड बी वन रीजन व्हाई टीवी प्रोग्राम से अदोकी यामना अखोइना पाम्बा सैटिस्फैक्टरी लेवल दु द याउदी दना whereas एचआईवी इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टिल इम्प्लीमेंटेशन affected community involved. That is one main reason why HIV program success in India as well as globally. Same hepatitis C da lagasu ngasi World Hepatitis Day kainaga palan laise ahanba movement the civil society affected kano community NGO group of kano people na movement se hogibane. In the year 2009 World Hepatitis Alliance haidana group amalai they started observing this day को मोई 2009 दगी होरे मोई दी मोई की मूवमेंट्स ने हेंगलक पदगी अंडर डिफरेंट थीम हाइदी अदुदा मोई की मूवमेंट जो ने हेमलक पदगी 2011 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नसु मसी वन ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ डे ओइना कोई ऑब्जर्व तोगम थोई हाइबगी स्टेप से सिविल सोसाइटी एनजीओ की मूवमेंट दगी सिगी ऑब्जर्वेशन दु मिसे लाखि बनेबा 2011 दगी दी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे से WHO की मियंग मखादा पांगथोगला इज क्लोजर देन यू थिंक हाइसिन होगिबनी हाइदी हामजे अदि टेस्ट एंड ट्रीट टीम मायामा लाखरगा लास्ट ईयर दगी एलिमिनेट हेपेटाइटिस हाइसि लाए अदुदगी हंदकति अमु इन्वेस्ट हाइना कोइ ngасai डॉक्टर दसु कनो पनबिगरे पैसागा यामना मरी लाइनर को पोट अमा लाखुदगी एलिमिनेट हेपेटाइटिस ते दम लेरगा इन्वेस्ट हाइना अमु कनो लाए अदुना रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एनजीओ एंड अफेक्टेड कनो से कम्युनिटी should be prioritized हाइबसे मैयाना थमजगे कोन इज ए ऑर्गेनाइजेशन होगी हाना निसागी सैथेंग फंगमबा कोई डिस्ट्रिक्ट निपान दगी मियोय कांगलुपना सेमगिबनी तसेंगमकेदि मसी हेपेटाइटिस सी गी दमंगते सेमगिब नति ड्रग यूजर ना थेंगनारिब इशू प्रॉब्लम से अतुकी मतिक यामे स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन राइट वायलेशन हरासमेंट बाय डिफरेंट ग्रुप हेपेटाइटिस सी वाज आल्सो वन एचआईवी सु यावरेदनको अखोइना मी चात्रुक मुक कनो तिलगा सेरिस ऑफ कनो मा कंसल्टेशन अमा डिस्ट्रिक्ट मापन मक्सिदा सिनगिबदा मुन्नमु येंगो मतमदा ड्रग यूजर सिंगसिना थेंगनारिबो प्रॉब्लम से तुके मतिकति यामगा गवर्नमेंट ना नत्रगा ते तो एजेंसी ना पाइखलिस एचआईवी नत्रना लेतेबा अदु ओरगदि लेमौरिबो इशू सिंगसिदि अकोइना तौजद्रगदि कनाना तौनी हाइबगी वखलोंदा कलेक्टिवाइजेशन की प्रोसेस से लागा स्टेट लेवल नेटवर्क अमा सेमसी हाइदना कोन से 2011 दा सेमग्रे ओके 2011 दा the hepatitis C is also one of the key advocacy agenda. Oiraga 2012 tagi hauzare kona the hepatitis C gi movement se Manipur da
kano hodor ki bese health department ka dom question nazar ga nusi aiga Saratchandra matam dugi kano director yam support to wirami mana su Manipur State Illness Assistance Fund aina scheme ama leiram bas de hepsi yawram de matam duda yawhan biram bagi history mayam am su muk leidi adana asai gi theme da ina koi Dr. Sir Suraj ki dan kitang supplement kano tongning mana elimination mo na target pi hoji mo na pidi ba target si ano ne 2015 की baseline से दा WHO ना by 2030 दा mortality rate 65% हंदबा अदोगा new infection से ना 90% हंदरगा दी elimination से फंगे है ना लोगो दोने बा eradication है बो war से मोई season नरा में different argument में आमा लागो तकी eliminate ताकि बने बा eradicate है रगा दी पुंगुत मुत परोम दशक रहने eliminate है रगा दी कितंग लेमो रगा जो है बगी terminology से final tauram da bhokda series of discussion mayam high level meeting mayam ama taugi aduga masagi prevalence ki wafam do palaga ko na hepsi ki thabok tawba horakpa matam da government da advocate tawrakpa da one of the kano se challenges that we face was what is the disease burden as a principal secretary na hangeva akhoi shu we keep our mouth shut khomningai leitamnina. That question inspired us to start taking up testing initiative in Manipur among people who inject drug group. Akoina studies taure RIMS ki ethical committee dagi ethical clearance lauraga studies puthokre series of testing camp sen badadi injecting drug users ingi marakta di 43% le aduga co infections is somewhere around koi 12-13% muk lai aduga prevalence di alarming oire habisidi among the high risk population ko on ki study duna it clearly indicate aduga marak khara independent studies khara ki report lai 2007-9 da koi ICMR na tobiram ba IBB around 1-2 da madu da di 98% in Chusampur 92% in Imphal East and West among people who inject drug. Hai di drug users sing sebaru na hepatitis ki pun noi bagi area ki amde dum nei dilei adu so phare ga sai na khangjaning ba sakra ten tang hai te stigma matang se koi na HIV ka di AIDS ki matang do stigma wadi dum theng na hai te adu ga hepatitis ki lakan thu Dr. Surajkumar tham bi se stigma ga nom te dum bayu na ri hai area nai thol in da ba khang raga di ki hai pa pakhar bagi area aga yam chum ba kano ne wafam ne stigma la ise kadi dagi no hai raga di amarom da maram ani khaglai amana hepatitis nagali ba mioi Kanglup National Program ki makhada su home to test haina pd list of people sidasu people who inject drug, men having sex with men, people living with HIV, sex worker, have a group of people sidi already society ne stigma toraga laiba group nina. This is one factor of why people stigmatize people the hepatitis C ka sagona na hingi missing. Number 2 misinformation by different healthcare provider like humang dagi longnei, hakki ising dagi longnei. High information I am a healthcare professional except few doctor nurses who are directly involved in this work not about things the suguma information say yam pi banina JNIMS tasu RIMS tasu koi kona incident mayam ama thengna gare haidi misinformation du dagi humang na longnei pan badagi mama masa kaksing dagi family member na sanghan da na kawa da bhara da leiba ki wari mayam ama di so aduna cd yam line na kohon ba yagani because curable disease ni route of transmission doctor sing na kano panbirakini kaishu blood to blood khaktang oibanina sigi social stigma sidi koi madam Rosie na NVHCP ki makhada mass awareness ama phajana consistently selak padane adum aidi yam line overcome tawang ngamgadra haiba ki thajaba lai hujik ti laita badina te lai waiba thot ne tawum thoi marom da hadi society ki part amni sam nare ka asigumba amorom yam sathi raba kanu sing hai laina sing se sagon na ningba ka nam su yorom dong wan de adu sagon masi na bai du di risk factor ne swai dum ama so bastum narak pudi ai to godo pun khangmina ba misinformation lan na pau lan na khara khangbai hap knowledge is dangerous sai do sam narak anda sandok pi no khangdana khang ka na sandok pi khang de tum lai thok pi akhang ba ta na bi adu ka taseng na idea loge harba adu ka gyan loge hardi akhang ai sing khaktamak ta na bi sam narak anda adu ka khang pa ta na oja sarga pau santok pusima tawino sigumba sing number mo kanda lapthok na masam lapthok poi se sunata ba lapthok poi se phatta ba se kai no kanda punna dilimina ba namdana in thora gadi swai area se amana o phan laung ta ba phan laung dradi positive aspect ti amta phangro negative to loin chatu ne sam nare kanda anawa video pun thogot piba
layeng biba aduga narakta singina kamai naroidoge habagi punna khangminabgi area aduni mathau taraise ai oja koi Dr. Surajkumar da laksapse Dr. break ki matung laksarage doctor break ki matung da impact news ge janda Manipur yengbiriba punam ke famda thuna putuna laksage impact news meyang taduna lebio nungai break ki matung da yengbiriba punamapu amuka na taram noksari Dr. Surajkumar maroina saigi khoi kano hait marup Nalinikanta thambirakpada hepatitis C sisu ahambada HIV karigi singse khoi sum khara tarami Manipur da husik tum khara tari tabai chang khara dhyan da male borom thaide hepatitis ki tarak kan su drug users singse khara hena laina sida porno beta sam dare kan da swagi area am lere Manipur da su maswai singse karam banan thengnabagi haidi anaba singse haijariba drug users sing ak to oibra natragana atop transmission se transfer ki matang de kham se human to human rom do male atop de dilem do lakap lam do mande do hosik hairiba transmit ki matang lakpa kanda kari dagi hena masi khare hena transmit togi area si khara wangi Manipur context na kari ori jano aduga maroina saigi Nalinikanta thambiuda khoi su sum tarame khutsok no ba humang dai no ba lei ka highway area si sum tarame ba samwa dai do karai do ma iki dana khoi ki mine khuting thora su mana su ai su kiram ba yai go ai na su mai su sum ki ba area do ne ba adum tang khitang kere question thambiram tai Dr. Surajkumar hojiki hepatitis se koina A B C D E na khaidoi han saijagre aduga A ga E ga di khoi mahik chang ba ising phataba natraga hojiki phataba mahik sina thengro chinjak charu badigi tobu ngatane moi se koina fico oral kawe aduga B ga C ga di D Manipur leite India da leite aduga hojiki haiba B ga C ga di khoi parenteral na khoi ayama na khoi E digi launa ba natraga na khoi nupan pi lemina bada natraga mama digi machada panbaya badi ayamana khoi hepatitis B se CD India ki context di ayamana khoi mama dagi macha da lobose vertical transmission sina ayamane aduga khoi hepatitis C gi inda ayamana khoi hojiki hariba khoi E da long ngakne se like kana group am da drug ka pamoi tara lere serin se nungsinai na amdang share to doini aduna moi tara marakta amadang hepatitis C natra B na gi bada mathang admai longna ba adagi male having sex with men so I no pamri lena ba adagi multiple partners laiba sugumba koigi roots adagi tattooing yam important ba aspect amani Manipur da tattoo yam tawni tattoo se mi am de tattoo tawre aduga masin du sindabida se dai cost issue ni na koigi sindabida atop taw taragadi hoji hariba hepatitis hoji patient ahan bi mi du hepatitis B na C na mani man tattoo tawbudu atop da toksilagadi mu se hariba hepatitis B ga C ga si koigi adum longna biya pone hojiki transmission ki route siga koi stigmata ga amtang ai haije please go ahead stigmata ke do lei doino hai si explain do jage akoi gi hepatitis hojiki haije B se mama de ki macha da lobuni ayama matam da Indian studies ayama matam da koi gi 80 to 90% mama de ki macha da lan mangak tani ado P ba pok tangai bangang si hojiki hepatitis B na re chawra kan da se ma hepatitis B na se kona like khangina khalase angang dugi magi maran di ken neiti dana aduna hepatitis B na ba mi si koi stigmatized to si masi yam lali ne sing haigati adigi but hepatitis C hairasi hepatitis C ai haijari 2001 da koi hepatitis C gi blood bank da test of horin ne ba kana gumba dugi mamang da se koi angang pokhi bana operation to gi ba na e kap ki ba len khalasi matam du hepatitis C du khangbu khangdri ba matam du da koi screen to ring du e du kap khra ne hepatitis C yaw ido adumai kap ki ba misak singduna hojik liver cirrhosis nadana adigi liver cancer nadana tasing sing su lai ne ba adu moi gi di tasing ha ga di maral dem na ti dana adu hojiki hairiba stigmata je akoi di hepatitis B ga C ga na ro ga di yamna chauba khoi gi pa toruba yamna akoi gi maral le mi dona lobi ba na traga stigmatize to bi ba sidi masidi senga yamna su la le duga even patients sing na su phau roi do ni ke no da hepatitis C gi ne di hojik completely cure do bungam kai dubi stigmata lai dun kiyo dong ngam potugi laina dugi stigmata lai bai sidi haidi adudi yam thina unreasonable way aduga hojiki hairi ba hepatitis B si su aya matam da moi si koi gi B ni khanga bokta treatment sidi mi chama da mi kun khatne da kali dois moi gi mapun si da moi chama da koi gi mi se like marfudi ma gi laing se da kali ru ne ha da kali traga su matam dugi mitena tha tu natra sa hi mada ma gi testing da kali to wi gani aduga se hojiki hairi ba mi chama da kun gi manung da treatment da kali ba mi weraga su say like national program da su coverage mathang da hepatitis C matung da akoi gi adum pira ni hairiba aduga
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯕꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧ ꯉꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯆꯠꯊꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯨꯃꯥꯡꯗꯩ ꯀꯩꯗꯩ ꯂꯧꯅꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯍꯨꯃꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯟꯁꯨ ꯄꯟꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯨꯃꯥꯡꯗꯤ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯁꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯨꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕ ꯍꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯕꯤꯗ ꯁꯤ ꯅꯥꯗꯕ ओके यम फजब यम अचौब एग्जाम्पल ने मदुदि मसे हुमांगदगी लौनबो ओरमबा मदुरति तकत्तना सम सम नारगा लैना से यम साथी मौन दोक्तना मसाउ फ मी दो अमत लेरमदबे मी एसे लेरमदबे हाइबे एरिया दुनि ट्वाइस बन लौनते पाखत पिरो नो सम सम नारगा मसे ngasi gi मनु हुटपा ngasi gi वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे gi ngasi gi जना मणिपुर सिगी गनो हाइता ngasi gi सिमबदि पुरा सेंग औरमदि हुमांगदे लौनबो सिमदि तादि तागी बे सम सम नोजा नलिगंता gi बदुना सुम किरुप किरुप तुम लेबा अदु खरा कुइरा का दे काउगिबो काउदे अदु ngасai hojan Nalinikanta haudorakana khara unijangini umangi warise ei Dr. Rosie laksebse Dr. Rosie maroina ngasigi model akhoi gi treatment center hangtokpoi warise yam nungaire masi matabada aduga RIMS NIMS masigi gano si treatment system lairani to bodo hekta abada masigi model sina sum khangbase handaki election gi kari dadi khoi gi model polling session kaina polling session hana leitabdina taba bosum thadaba polling session leidi leiba aduga model hara kana kharena mong marin ta hanba aduga nupi ngaktanaga अखोई लेडी ऑफिशियल गाक्तरगा मेन तवसु दुम यावरी मॉर्निंग पोलिंग स्टेशन सिदा तवदबु हंदक्तगी 2019 दे ngasi लॉन्च तौरे मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर हाय कांदा नांगैदी कमाइन तौजनो हाय क्वेश्चन दुम थोक तोल को डॉक्टर रोजे हाना सु स्वाइदा ट्रीटमेंट की सेंटर अदुगा टेस्टिंग की करी दुम पाखत बजाला अदुगा मॉडल एसिना खितंग लेरम फिबम दुगी हेना खरप पगतपगी वारी दु ओइदोरा ngасai डॉक्टर रोजन ताकपि गोदा 2018 दा मसिगे प्रोग्राम सिमदी तसें 2018 दे होगी बने सही खितंग सही महंदा की 2019 दगी थबक तौबो हौदोरिसे प्रिपरेशन दुर मतम चंगिब्रा नतगना फाइनेंशियल स्ट्रेंथिंग टेक्निकल जाला व्हाई लिटिल डिले हाइना क्वेश्चन दे हंगजो दिरो डॉक्टर थबिबते डॉक्टर रोजी चुमी लॉन्च ना कोई 2018 की जुलाई की तांको निपान दता उखिबा मसे मीने यामना तोइना हंबो मफम नि मरम दि करिंग लॉन्च तौरगा करमाइन तौदना हजि फावबा कोई हिदालांग थक्से अमता फंगहंद्रिबनो हाइदना मधुगी मतंगदा इन हाइजनिंग बसे चुमी कोई लॉन्च से तौरकांदा मिपुम खुदिमक्ता हिदाक से लेमना अमदी मसे पैसा अमता चंगदना फंगहंदुइनी हाइबगी वखोलोन सिदा मिसिंग से कोई याम हराउबा हाइतारे अदुबु अखोई हाइरिबे हिदाकसिंग असे अखोई सेंट्रली प्रोक्योर तो हाइतारे नेशनल की लेवल दा अदुगा हाइरिबे सिदा चंगिबा अदुंबा पोचंग खुदिमक लायंगबदा चंगिबा किट्स अदेगी अखोई हिदाक लंथक पिरकदबसे मसे सिदा मतम खरा चंगी अदुगा लोइना लोइना प्रिपरेशन हाइतारे हाइबदी वंस लॉन्च तोगबा मतुंगदा अखोई ट्रेनिंग न चिंगबसिंग थारे हाइजरिबा ट्रेनिंग अखोई मीसिंग कैपेसिटी बिल्डिंग तौबा को अखोई कैनुसिंग सिगे स्टाफ सिंग सिगे अदुगी सिदा शुक मतम से खरा चंगी देन एट द सेम टाइम जाइगे हिदाक सिंग दो लेबगी किट सिंग दो लेबगी सिदा शुक मतम संगरगा हजिता थोंगगा द गाइरिबा अदुना मोइना टारगेट तौबसे हंदकी 2019 की जुलाई की तांको निपान से सिदा मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर सिंग से फंक्शनल ओहेलुना सुमाइना थंबी अदुगा हिदाक सिंग सु मतम चाना लाबनिना कोय से फंक्शनल ओहेनबसु ngамजरे अदुगा सिगे लोइना लोइना आइना हाइजनिंग बसी नहान मखैदी मसी छुएंग ngамद्रबरा लायंग बतौरमद्रबा हाइगदी यस खोगी सागी इंडिया की ओइनसु अदुगा ग्लोबल की ओइनसु हाइरिबा वायरल हेपेटाइटिस ना एनएक्सआई ममांगदसु पंजरे यामना चावबा हक्सेल की लमदा यामना चावबा चेथेंग मपी हाइबदी ग्लोबल बर्डन ओइरिबा दुंबा लैना अमने हाइरिबा मसिना करिगुंबा खरा तौदबा याद्रे हाइदन इंडिया दसु हाइरिबा लैना सिंग असिना अखोगी यामना चावबा अखोगी हेल्थ प्रॉब्लम अम ओहेलपदगी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हाइतारे ओहेलपदगी साइकी नेशनल की लेवल द डिसीजन से लौबने हाइबा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम से मखादा अखोइना फ्री टेस्टिंग फ्री स्क्रीनिंग अमदी फ्री डायग्नोसिस तौरे हाइरगा ट्रीटमेंट से फंगंद्रगदी म्यूसिंग से लेदना को साइकी हाइरिबा ट्रीटमेंट संगिबा हिदालंगथक टेस्टिंग स्पेशल संगिबा खंगगसु मीने एफोर्ड तौबा ngamdeba then at the same time awareness हाइबसिमसु am दरकार लइबा साइकी डॉक्टर सुरज नसु ममांगदा पनबिखरे साइकी लेरिबा म्यूसिंग से नारबा म्यूसिंग सिगी चादा मरफुदी मसाना मसाना खंगजदेबा अदुना अखोगी हाइरिबा नेशनल प्रोग्राम असिना अखोइना अखोगी टारगेट तौजरबिसि यान हमदा मी पुनमक से अवेयर ओहेनबा हाइबे हेपेटाइटिस से करिनो मसे कर माइना लौने अदगी मसे टेस्ट तौर कांदा खांगी असुमाइना खंगदोकनबा मी पुन खुदिमक्ता अखोगी यामना चावबा अखोगी कैनो से खंगन बाइदी अवेयरनेस मास अवेयरनेस अमा तौरगा मी पुन खुदिमक्ता अवेयर हलबा कांदा मी सिंगसी अखोगी टेस्टिंग तौबसिंग लाकरी हैना खंजे अदुगा सागी स्टिग्मा हाइबसिमसु अखोई ngसागी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ HIV ꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯃꯥꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ B and C ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯤꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯃꯥꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯐꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ elimination of viral hepatitis by 2030 ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕꯁꯨꯅꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯣꯖꯤꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯁꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯨꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯒ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯜ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥꯅ HIV ꯃꯂꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯇꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯤ ꯇꯤꯕꯤ HIV ꯃꯂꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯤꯕꯤ HIV ꯃꯂꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦल ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩꯕ RNTCP ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ HIVꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯃꯂꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯒꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦल ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯒꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯌꯟ NGOs ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯌꯧꯕꯗꯒꯤꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯜ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯔꯛꯇꯕꯗꯨꯅꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯔꯛꯇꯕ ꯐꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯔꯨꯞ ꯅꯂꯤꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯦꯐꯣꯔꯗꯦꯕꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯕꯠ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯏꯕꯨ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯎꯔꯒ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯆꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯁꯝꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯂꯤꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ NGOꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ HIV ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯀꯥꯟꯗ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯏ ARTꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗꯤ ꯆꯥꯔꯣꯏ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯝ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯝ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯑꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯅꯧꯔꯤ ꯅꯧꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯅ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯀ ꯁꯝ ABCDE ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯏꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯈꯔ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ट्रीटमेंट मतांग लाप कांदा मोइन थेंगनब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिंग करिसिंग सेम थेंगनब जाला HIV गे दुमाइना अदुगा करिम कांदा हिदाक्ति फ्री द फंगन बै वारिसे मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर ला कांदा खक्तंग फंगदोरिरा ममांग ददि मसी फ्री ट्रीटमेंट लेतब जाला अदुगा फाइनेंशियल सी कयाम अचौबा रोल लौरी फाइनेंशियल सिना मरम ओइर कांदा येंथोंगदबा येंब ngमदबसिना कयाम हैना मल्टी प्रॉब्लम से मल्टीपल ओइनगे सिन प्राइस की मतंग याम इंटरेस्टिंग सु ओइ 2014 ngasai khoi Dr. Suresh da kano tawre panbigre hida amakak leirame madudi akhoi gi maru mapang sing kap khiba sing dudi matam ama yam tangame lak tare nipan mo sangame 14 gi swai da khoina we keep on negotiating pharmaceutical company for price reduction id giving a justification that this is like no saving hidak ni no price tang akta sapi no sapi ga no consistently khoina negotiate tawbadagi 8 lakhs piram asi 1.67 lakhs phokta putharakhiba adu medical science e documentic heads of the medical science thakse ai thagat ningedi in the beginning of 2015 suddenly drastic change of hepatitis C gi no development of laigre hojik moina direct acting anti viral drugs and hayang MTC singsta yenbi dori guli side effect kemta laita base si lakhibasu NGO singi civil society ki role yam chongna yawi sigi molecule se US based Gilead company na puthokpani moigi lamdadi hujik same hida hayeng India the free the pidori se 30 lakh piri 12 week ki course India da na kari gi damakta hongino haiba matamda Gilead na khoi gi disease ai da keno da moigi na patent apply taweba Supreme Court civil society group yam lingmam lai khoi su petitioner oi aduda pre-grant opposition file tawuneba life saving hidak ta patent piba yaroena Supreme Court to moise defeat tawudagi di last moina laureiba decision se voluntary license piraga India gi generic company singse sal lage hairaga moina loyalty 7% piu hairaga India company singse salak baneba salak padagi di company tara muksina hidak ji putoramina price competition la abnina hoji US ta 30 lakh piriba hidak se swaida hanu puthorokoda MRP the 25,000 di tharaga 16,000 hawe yon mase which is 48,000 for the complete 12 week therapy
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡ ꯂꯦꯝꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯅ ꯄꯔꯁꯤꯎ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯁꯨꯔꯖ ꯁꯥꯔ ꯔꯣꯃꯤꯌꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯒꯣꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯇꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯄꯤꯔꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯅ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯗꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯤ 94 ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯔꯣꯖꯤꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯝꯗꯅꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ NGOꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯏꯚꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟda ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯥꯎꯗ ꯏꯚꯟ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯨꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟ ꯇꯨ ꯃꯦꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕꯗꯧ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯜꯀꯥꯍꯣꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯌꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯥꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯚꯔꯒ ꯁꯣꯛꯆꯟꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯛꯆꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯂꯧꯅꯔꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯕꯠ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯦꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ Okay. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯄꯣꯝꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁꯦꯔꯦꯃꯣꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ Okay. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯅꯥꯈꯨꯟꯕ ꯊꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯚꯔ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯂꯤꯛ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯗꯦꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯇꯧꯕꯁꯤꯕꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯁꯨ ꯊꯛꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯆꯪꯗꯕ ꯃꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯅꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯐꯦꯠ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯣꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯇꯕ ꯃꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯃꯤꯗꯧꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯤꯚꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯦꯛꯈꯥꯏ ꯊꯤꯡꯒꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯇꯣꯏꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜ ꯃꯁꯥ ꯅꯣꯏꯔꯒꯅ ꯅꯟ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯂꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯆꯪꯉꯒꯅ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯅꯟ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯂꯤꯛ ꯐꯦꯇꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯀꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯅꯟ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯂꯤꯛ ꯐꯦꯇꯤ ꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯝꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯣꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔഗ്ꯁꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯤꯕꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯇꯤꯕꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯥꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯁꯦ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯚꯤ ꯗꯣꯁ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯚꯔ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯥꯏꯛ UK ꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜ ꯄꯣꯏꯖꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯚꯔ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯤꯚꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯚꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯁꯦ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜ ꯕꯣꯇꯜꯗꯨ ꯁꯦ ꯇꯣꯛ ꯇꯥꯁꯜꯂꯨꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜ ꯇꯛ ꯊꯛꯆꯜꯂꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯂꯤꯚꯔꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯤꯅꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯨꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕ ꯙꯔꯃ ꯀꯔꯃꯁꯦ ꯍꯧꯕꯁꯤ ꯌꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ Aꯒ Eꯒ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ Aꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ A ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯅ Bꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ Bꯗꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ Bꯒꯤꯗꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ B ꯆꯪꯉꯔꯣꯏ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ C ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ Cꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯒ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ free treatment ꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤꯅ plus cure ꯁꯨ ꯉꯝꯅꯤꯅ hepatitis C ꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣ hepatitis ꯃꯇꯥꯡ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ prevent ꯑꯗꯒꯤ test ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ test and treat test ꯇꯧꯔꯒ hepatitis B ꯒꯤꯗꯤ vaccine ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ C ꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ cure ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ elimination ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2030 ꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ national viral hepatitis control program ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ successful ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯅ appeal ꯇꯧꯖꯔꯤ Thank you. ꯑꯩ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯣꯖꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ 2030 ꯐꯥꯎꯗ hepatitis C ꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ eliminationꯒꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯅ ꯒꯣꯜ ꯊꯝꯕꯩ ꯁꯕꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ 80% of the ngасꯥꯏꯒꯤ people with living sigi keinose prevention dagi oro treatment dagi oro swai area sing yam lacking oibagi testing dagi adagi prevention dagi treatment si lacking oi haibam di hairi 80% yam wangi kum sam na kanda nadi naraba hepatitis ka sago naraba to do 80% se prevention ne testing ne treatment sing si dagi lap thong leiba haibagi area du ne ba kayam challenging oigi kayam challenging oibagi chume hanadi akhoi masana singsina akhoi kai haita awareness ki ko hojik de national program amala mane mi khuding mata akhoi ahan ba khoina thamjariba target asi prevention is better than cure sineba aduna prevent tawna ba ngamna ba gidama akhoi hojik program ama oina leirabani na program si maga mi khuding makta aware hanba adugi matung ena ngasi makso akhoi phamina raga leiribasi mipum khuding makta hariba hepatitis hariba akhoi gi leina makalasi laying ngami adai laying pam afam leire aduga masida laga laying biuna hairibase hanagi di sumbagi damakta ngangbi na ba sumgi damakta khogi awareness pi na ba leiram di hairiba adu hojikte aina sum khanjabada laina sidi hanadagi leirama ba laina ni mi singsina treatment tawraga su leirama ba laina ni adubu asumaina tv da natraga khabar da kagas tang khogi haibi na ba tawbi na mi sikya leiram da haitare adubu naturally hojikti khogi national program sigi makhada akhoi sigi program sigi kana bas longzare hadaga sungshoshodana mi pum khudi makta akhoi hairiba viral hepatitis asi ko viral hepatitis makhan sing asi ngakthokpa ngami samnarga b gina khoi hitalang ta kapthokpiu aduga mase ngakthokpa ngami aduga hepatitis c gina hoji yamna khoi khungba mongda aduga free da su national viral hepatitis control program makada limna pibase chabiu haidana mayamda aina appeal tawzani yes ngasi gi maroina achieve the elimination of viral hepatitis yes handa ki sono packet laga dilakpune tawadu dr rosie gi site gi model treatment center ga hangakpa swaida rim samsung JNIMS rekpa aduga yes 80% se global gi kenone data haiba tay marom thai ngasai lacking from ngasai gi prevention aduga testing aduga treatment gi kari gi matang sing se tawadu swai sing ke le amina PSUP na Manipur gasu ngasai gi elimination gi goal se tangpa ma swai se khare ni yangjal lakpagi area du sam na ka aduga dr rosie dai na kitang message dai pam do marona dr Surajkumar ni thambi rakhibani khoi sandok kan bagi transmission haiba tay marom thai tattoo se young age haiba tay young age group nupa macha nupi macha singi tiu si yamna fashion gi gomoin do gi aduga karai deno yam sathiba laina jum di lisala ka du ne udi udaba kari message thambininge sini asigumo young age group sida aduna akhina adolescent khoi kambu singse ko masi yamna vulnerable oiba group ni hoji hekninga maka to hekninga paga tongning ba aduga masi phai natra phate si khoi haibina ba khoi mi su leitaba aduga mama pa khangba su hangdaba moi masen na hangba aduna aina hariba missing asi khoi adolescent health program gi makhada national ko health mission gi makhada su adolescent clinics lai jai hariba akhoi PHC sing district hospital sing sida masida su chatlaga akhoi makoi sing asi kramain tawdana sumba dangerous oiba moina kaino step lobba matam se masi kramain ngapthokadagi haiba jagi counselors me yamam leraga moi sing stana biba aduga akhoi gi national viral hepatitis control program gi makhada aina haijan ba mana makoi sing asida haiba si akhoi gi kanba ngamagasu it is always better to prevent then cure haibani nang sagi sugumba sakhangdaba adagi mapom khangdaba khoi tattoo toba adagi sam kapuna singba sing sidai sida mkhoina haibadi masi kayam yamna safe oibage mkhoi sigi matangda bi madi sigi matangda khangbira brana hangbiba adu pamjai adu madu sing adu tawdringa da akhoina shu program sing makhada mkhoi sing ase khoi sensitize sobagi habidi barber sing tattoo akhoi salon sing ase akhoi sensitize sobagi adum bagi program leijai masi athuba matam da khoi pakasara thank you loselak pase Nalinikanta
Maroon Sagi, I same almost question the 80% living with hepatitis same room, the lacking from Sagi prevention, testing treatment, Matam, the lady. So far, Manipur context, Maroon model treatment center, Hangor, Manida, Chathara Godoni treatments encouraging Matang Lakwan testing, Matang, even pre medication, Matang, Kitang, optimistic when Ubra, Aduga Maroina, Mutpagam, Doga Malak President. Thazabale. Okay. Thazabale, have the Aquana Kona, Nasibo 2,950 mukti antibody already positive whether lay there. Aquana screening, Shilakpata. Masitaki Samaga and Ipumari Kaktaneva. Treatment Hoba Namise. So whom Yankaina free, remaining dona another out of their pocket expenses at a subsidized rate. Okay. Remaining China Channing a Gasaba, Pangdavaneva. Okay. Who on the resource later. Husiki National Program Lavanina Drug Users Key. Organization oina drug users is one of the vulnerable community in what all we can contribute to the national program is to mobilize as much as possible people and link them to national program. She had undiagnosed mayamama asai takpi do 290 million people are living with hepatitis B and C unaware that they are infected. Finding missing million, chiki mangiba million singse thidoga national programs the link taudraga the elimination efforts will fail. Ina hygienic body WHO na high risk group ne na haibiramiba people who inject drug tattoo yakpasing dental procedure toina tauraba surgical procedure toina tauraba blood transfusion toina tauraba singsidi lak train toi pirambai hidak to ngasidi kondagi leirasu Lissing trying to the yare, lissing trying to the Handorotana Gomere, Aduna Chignaba, Kiba Laitana, testing Piraga positive, Oiramagadi, Corn and NVHCP. Thank you. Nalinikanta Rajkumar, Dr. Rosie, Dr. Surajkumar, Impact News, Lakiba, Dungasik, and Manipur say, Mapung Pan, Bibigate Mutan Losalapodikai, Community guest, Omopo, Amukan Tagacher. Nasiki Damaka Impact News, Gage and Manipur, Matang, Solution, Janapatanjaya, Role, Adubulam Dumps, Tolibatogo, Kagimarik report, Damak Impact News, me and Tadun review.